bangcwele basezulwini ayinisho kamnandi kodwa inkosi ngibusise ngiyathemba sebelungile obaba ngenhlonipho Nkosi yami ngiyacela nikhulume kahle umshumayelezo ukuthi inkonzo ibisezingeni elifanele amen ba ngibalisela sasezulwini yanento engcwele uThixo wethu lezulu amen. Batana benkosi ngakakhulumi nakho ucelwa umsindisi nezizwe no See
Ngiyabonga manezelo ukungilekelela kwenu Inkosi imbusise. Sikhoze izinto enkosini sisendabeni kaNkulunkulu wethu omkhulu wasezulwini onyazi lezulu. Lapha kule ndawo ekuthiwa sime kuyo inzima maNazaretha. Kodwa la yihle khona indaba kaShembe ngoba siyazi ukuthi sigadiwe nabavangeli nabashumayeli nabefundisi nabakhokheli sidwetshele umugqa ukuthi lokhu kaloku ungaweqi make waweqa uzokufa ikonkosi mangabe uneshwa uyaweqala mangezwanga. Kodwa into engileyo ukuthi uShembe unezulu maNazaretha. Ngelinye ilanga ngalanga kithi kunendoda athi uMshumayeli uMbatha iyona
eyayile yankonzo leya ngizoshola ngoba nakithi ikhona iyoni yayisiyoni le ndoda kwakuthi ngesonto njalo le ndoda ivuke ekuseni ihambe memeza uyeza ushembe noma ngabe ungakanani uyeza ushembe ikonkosi kanti isho into ezoba khona igcwala umhlaba wonke ngakithi ngokuvama ke leyo nto ifika kanjalo le ndaba kaShembe kodwa nakho la ngikhona amaNazaretha ukuthi abazali bethu esinabo lapha asibonga amaNazaretha ngoba sifunde izinto eziningi ebesingazazi ayonkosi kodwa kumele futhi sizazi noma sizifunde siqhubeka sizifunde ngoba sifundisa yonke imihla yamalanga lokho khuluma nje ukuthi umshumayeli uMkhabela athi masihlezi asihlale ngokulandelana ukuthi sazi ukuthi sihlala kanjani kumele sijwayele impela alphabetical ngesilungu ngathi angifuni umuntu othi isilungu asikhulunywe esontweni nalo umshumayeli wekhona okakhuluma isilungu uhlela sadla amazambane etula ngani ngokuthi kuthiwa hayi masikhulume isilungu alphabetically wathi asihlale kanjalo umshumayeli kodwa ikhona le ndaba amaNazaretha yemndeni yethu makusuke kuhlatshiwe emakhaya ngithi kukhona le nto esengibhekisisa manje ukuthi ngempela kuyadinga ukuthi mangabe umnikazi womuzi ubheke ngasohla ngothini labo umama abheke ngasohla ngothini labo mama ngoba thina sisuke sibhizi thina ukuthi bahleli kanjani ngoba kuthiwa manixovele ningahleli njengoba kuthiwa sihlale kanje esontweni le mindeni yethu ethi mayithi zokudla lana iyahlehla igcina iphumile esithebeni ngoba ihlezi ngale ndlela ehlezi ngayo engadingeki makuhlezile njengoba kuthiwa sihlale kanje esontweni noma kudliwa emndenini yethu kuthiwa sihlale kanjalo ayibonkosi sithunywe ke amaNazaretha imndeni yethu yasiza kuba ushendo uNkulunkulu amaNazaretha khona isizwa ukwathi mayibika usize enkosini ukuthi baba umsebenzi angikutholi ngiyahlupheka yasithi inkosi amaNazaretha hamba uye kumama wakho ufike uthi akageze ngembuzi ngoba kwathi mayizilile ezilele kwaba wakhe hambile emhlabeni wabe sezigeza yena yedwa wena wasala nensila ungakakwazi wena ukuhamba usancela leyo nsila yasala kuwe ngoba akakugezanga umama wakho yabe sihamba lesizwa yafike yayisho le ndaba ekhaya kumama wayo wabe seyenza lento ngoba izwi likaShembe amaNazaretha aliphuphi sizalela izwi aliphuphi yabe siyenza lento lenkosikazi yayigeza lengane yabe simthola umsebenzi zalunga izinto ukugezwa kuyinto ebaluleke kakhulu amaNazaretha ngezwa kuthiwa umuntu uyogezwa kubo kusuke kunesizathu ukuthi uyogezwani kubo kusuke kunesizathu ngoba yinto ebalulekile ukugezwa nalapho ngelinye ilanga ngingayanga emhleni bamaNazaretha ngangisemhleni bamaNazaretha kuvale eJudiya kusekwamasha khona ubaba kuthiwa uMajola ngawuse umshumayeli manje inkonzo yayiphethwe ubaba ukhuzwa umshumayeli ngalelo langa sasilebaningi nje emhleni sikhona sisabathe khona kodwa khona indaba abethinta
uba uMajola wathi wahlala wangaya esabathini ngesabatha kwavele kwangena inkomo kubo mangena inkomo kubo ayaziwa le nkomo ukuthi eyakwabani mayingena le nkomo bayishaye iphume le nkomo kodwa ayaziwe ukuthi le nkomo eyakwabani khona izinto ezilethwa uShembe avela zena alethena amaNazaretha singazi ukuthi ziqhamukaphi njengalezi yamalasi yathi umshumayeli omculo wasemachunini zafika esandlwane inyanga ezilafike yaqoba imbuzi kwavele kwaqhamuka imalasi zayidla le mbuzi wathi umuntu nomuntu akathatha umuntu wakube ugeza ungenisa ekhaya kodwa akekho wazi ukuthi lezi yamalasi zaziphuma kuphi kodwa zaqhamuka nje esikhaleni ngoba sizosebenza lo msebenzi ukuthi zizothetha le micala lo baba uMajola le nkomo abese ishaya iphume kuthi ebusuku ebese fika umkhulu wakhe ebusuku ebese umkhulu wakhe echa sasambile sasilwa izimpi mina ngase ngifisa mina ngafa ngesikhathi impi ngafa mina ngayifisa mangiyifisa wathatha amathumbu omuntu ngabeka phezu kwami ngenzele ukuthi impi ithi sengifile kanti ngiyaphila ithi lesizwa ngicela nisuse lamathumbu alowa muntu engakwabeke kumina ngoShembe maNazaretha ivela lento nje akayazi yena ngoba khona izinto esizithwele thina amacala esingawazi ukuthi imlando yakhona ithini ihistory yakhona ngoba asinalwazi kodwa izinto eziningi eziphathina izinto esingazazi ezayisho bamkhulu wabekwenza lokho lo baba lona uMajola ngoba usekuqhamukile ukuthi hayi kunale ndoda leyana yakube yathatha amathumbu umuntu yabeka kuyona esiswini yathi sifile kanti ayifile yabe isinda kanjalo le ndoda empini ngoba yasindiswe ukuthi yathatha amathumbu umuntu yawabekwa phezu kwakhe angazi-ke eMaNazaretha kodwa nje asimbonge uShembe ukumbona eMaNazaretha asimbonge uShembe eMaNazaretha sicele nezulu lakhe ukuthi singene kulo ngoba ithi inkosi angazi noma bayayanda abantu engibayisa khona mayithi umlungu babaningi abantu ithi angazi noma bayayanda lapho bayisa khona ngentanga umshumayeli wethu uMkhabela uthi iNazaretha alingasabi ukufa alingalisabi ithuna ngoba selihambile emhlabeni kufanele lihlabelele kuhaleliseni izimbali imnduzi yasenhle ihalalise kudlula iNazaretha ebonkosi leso sihlabelelo leso esikhipha umuntu mayeseshonile esithi ngihlobe ngiphelele uthi kube kuhalalise imbali makhona iNazaretha lidlula ke lihamba ezulwini kodwa lapho ziyahalalisa imbali ngoba kudlulani kudlula umuntu omkhulu kuyihlazo ukuthi ke uxabane nomuntu uxabane neNazaretha kuphela u4 hours ningakhulumisani nalo angiphathi ngakuze kube ngakusasa kodwa u4 hours nje nixabene nje ningazwene mkhulu kakhulu eNazaretha kathi uNkulunkulu ngasikhumbula amaNazaretha sengizohlala phansi khona indaba engifuna ukudlula kuyo ukuthi uShembe uNkulunkulu eMaNazaretha kunomama okuthiwa uMahlophe ngala ngasekhaya owayefikile komfundisi uKhanyile ezekhona kuyinkonzo nje eyayikhona lo mama uthi ngiyafisa ukubona umfundisi uNgubane waseMsinga ngoba lo baba lona umfundisi uNgubane ngiyafisa ukwazi kwakhe ngoba mina uNkulunkulu wangishintsha
ngizoba umfana kodwa ngagcina sengiyintombazana. Ngani ngoba manazethe kuyinhlahla ukuthi indeni yethu iyamukela ushembe imvumo ukuthi uNkulunkulu, eminye ayimukela ushembe, ayimfuna ukuthi angene emakhaya khona, athi hayi asimfuni thina umuntu. Isuke nenhlahla indeni esuke yamukela ushembe eManazaretha. Uthi kwathi ngabe kucelwe ingane lapha kwaNtshangase ngoba yayingekho ingane yomfana khona. Kwathunywa umfundisi uNgubane ethunywa inkosi ilanga yiko lwamahilo inkosi uDavid eManazaretha. Yathunywa lesizwa engumfundisi ithunywa inkosi ilanga ukuthi njengoba lo mntwana engekho lapha kwaNtshangase umfana bathi bahambisa umntwana wena umfana ngoba abanaye umntwana womfana kwaNtshangase. Mayefika umfundisi uNgubane khona etulethele leyo ngane yomfana. Lithi ikhetha lakhona hayi asifune shembe thina la. Manazaretha. Uma esephuma umfundisi uNgubane bese qhamuka abasezulwini bethi hayi awudlulile lapha kaShophe ngoba kaShophe kushona ingane yakhona inkosazana manje bakhale kakhulu. uNkulunkulu wazezwa. Bathe basezulwini yakise lapha kwaShophe ingane ngoba thina sesishintshile manje sokuyintombazana ngoba ishonile yakhona. Seshishintshile esayenza intombazane manje. Ihambise khona. Wahamba nempela umfundisi uNgubane base bemukela ushembe kaShophe. Yayisizalwa intombazane kaShophe eyayingekho kodwa uthi uMashophe bakuthi medlula kaShangase bese ethi mama khona ingane yami njalo nje. Ingane yami njalo kanti indaba yasuka lapho ukuthi wayekade umfana base bemala lo mntwana lokuthi bamukele kaShangase umfana yakwaqoshwa ushembe. Wazalwa ngempela uShophe uthi mina ushembe wangishintsha ngangumfana kodwa ngaba intombazane sengizele. Waba sezulwini bathi sesimshintshile lo mfana sekuzozama intombazane lapha kwaShophe ayibonkosi. So thi Manazaretha shembe uNkulunkulu. Ngesonto inyama yesonto ngongenayo imali ekhukhwini. Mangenayo imali ekhukhwini ngihamba ngaye Alexander ngoba ngihamba ngenyawo. Anginayo imali kodwa ngihamba ngenyawo Alexander. Manje phakathi nomgwaqo kuvele insizwa nje ekhombe engaziyo la eHebrew uyangaphi bese ngiyitshela. Cha nge Alexander baba. Gibela la bese ngiyagibela ngihlise lapha kwenye indawo. Ngifuna le ndawo ngifuna nakhona engangisebenza kuyona ngayithuli. Ngize ngepolice station bese bathi hayi sivale namhlanje. Buya ngesonto. Kuthe mase ngibuya awunayo imali yokugibela eManazaretha. Mase ngibuya bese kufika umuntu bese ngithola umlungu nje ehlezi kanje ebekwa uNyasi emgwaqweni. Lo mgwaqo ngambuka nje umdelele nje umthathele phansi njengesinefo wena uthi hayi phala lethi. Hey athi umuntu angisukumeze nemisukumeze. Ebese khipha imali 100 rand athi angithenga coke. Naku umlungu ungenamali yokugibela. Ngisakhuluma ngisambela lapho akhipha ku 100 kube 200 ngithi hayi unaku umlungu. Imisebenzi kaShembe eManazaretha. Njengoba sethemba lethu nje. Hayi ukuthi kudlala lokho. Iyona into singakhuluma ngayo ukuthi uShembe uNkulunkulu eManazaretha. Uyangazi ukuthi ngesikhathi sini, uyangazi hayi ukuthi ukhohle uShembe. Mkhulu uShembe eManazaretha. Mkhulu kakhulu uShembe. Mkhulu kakhulu. Umfundisi noma lo wafika lapha eSandamezwe uma efika khona umfundisi
ukhuluma ngendaba kaShembe eManazaretha ngoba kuhle eManazaretha sibhale injumayelo uShembe uzoyifuna lento kusasa masingayinaki kodwa ake sibhale injumayelo phansi ube nebhuku lakho nje la ngomhla uphela ukuthi liyovulwa ukuthi wawubhala ngalelo langa ayibonga Nkosi fundisa uNxumalo ukhuluma ngendaba kamfowabo owayeseshonile ukuthi wathi mayihamba eyiswa kudokotela kanti uzoshona estation eMbonambi useshonile umfowabo kwaphamba lesizwe le yeNazaretha ngoba kuhle ukuthi moyeNazaretha ube nosizo kubantu ukuthi uShembe uNkulunkulu bamazi ayibonga Nkosi hayi silokhuze sibe sikhuluma enkundleni zokuxhumana ngezinto ezingathi ngithina sizoboshwa eManazaretha lokukhuluma enkundleni zokuxhumana lemafonini kuyingozi kakhulu ngakuzumnye sithi sekuselinze kwenjaphi nje kade kumhlangano sithi sinkwa ngathi usithanda ngempela ukunzana khona lapho esejafile Fundo siNxumalo abeseshona umfowabo ahamba kade efiya kodokotela kodwa endleleni ashona estation mayeseMbonambi lapha awusithule ingane yakwabo ayibelethe ugogo ahambe nayo qhamuka isizwe eNazaretha ithi hayi ake sihambe siye ezulwini uyibelethe lengane yakho khona isindi ake sihambe wabona isindi lonkosikazi ngoba uyamethemba uShembe ayibonga Nkosi bahambe baze bafike lapho abafika khona eMkhayidini befike inkosi ilanga lapho uthi lapho basuka nalengane wathi lo baba cha isidumbu singena ayihlale ngaphandle ingane lapha ngoba ngeke sibene isidumbu wabe seyibeka emajokodweni lapha lengane baphuma labantu sebeziphungala lomntwana ngoba isiyanuka lengane yakwabo khuluma indaba kaShembe lengane isiyanuka isinephunga liqalile emajokodweni baphuma abanikazi bejokodo baphumele ngaphandle ejokodweni bangahlali khona khanje kubikwa lengane ukuthi ingane ithule manje lengane ishonile besithi Nkosi langa logogo lo akalinde ithi akalinde usuku lokubhabhadiswa mhla ebhabhadiswa besihambe emanzini wahlala logogo elinde izinsuku zokubhabhadiswa kwamenyezwa njalo ingane isiyanuka njalo walinda lezi zinsuku zokubhabhadiswa kwamenyezwa ukuthi usuku lokubhabhadiswa yabihamba lenkosikazi ugogo yayemanzini uthi yathi mayibuya lapho lenkosikazi ugogo wakade ebelethe lo mntwana yabe ingane sivukile emajokodweni ayibonga Nkosi hawu ukhona ngakithi umuntu ongenza njalo nangakini uthi namhlanje uyaphila lo mfabo wawukhona ekhuluma le ndaba la kwawudade wabo naye wayigula ephethwe isifuba naye inkosi yabusisa amanzi wabe sehlanzani iselesele kwalandela ubulwengu beselesele uyalazile iselesele welusile nawe dadewethu wangena emanzini wabhukuda walibona iselesele linobulwengu la iselesele frog ngesilungu frog inkalakala crab ya laba liphuma iselesele wabe sephila udade wabo ayibonga Nkosi awu eManazaretha uShembe muhle thatha kabasi ukawabangcwele Shisa
Asithandazeni sonke.